narainareo teo sautul haq fandaharana momba ny finoana islam izay atolotry ny fianakaviambe musulmana eto Madagasikara isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny 7 alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nanatsika insha Allah mbola midika amin'ny programme tsika makasika zany teny. Maro teny zay teneny zanak'olombelona. Fa tena aby misy lay zany tsy haitsika ino ma le tena hoe FDB zay fonosy ny teny io. Misy amin'ireo teny aby zany le atsika mareny izy miteraka asoavana amintsika na hoe miteraka fahazotoana. Fa misy amin'ny teny mahakivy atsika. Fa tena anankiray zay andelaitsika androany io lazaindreo hoe tena anankiray centrany fiainan'ny zanak'olombelona. Jereva zany fiainan'ny zanak'olombelona le ampivony amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona zany le teny zay jerevantsika androany ty. Ay teny zay jerevantsika androany ty tena anankiray manana landra anazy, manana zany importance nazy zany ka tsara zany atsika zany mahafantatra hoe ino le teny io. Raha olo anankiray zany nahay hoe ino le FDB zay fonosiny teny io na hoe ino le dikany teny io, hitanao fa olo zany miena ampiadanana. Hitanao fa olo zany izy zany hoe manantona bebe kokoa zany tomponazy Allah subhanahu wa ta'ala. Izy zany manantona ampitiava tomponazy Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ohatra zany ny haitsika teny zany atsika zany manantona bebe kokoa tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ohatra ndraiky tsy ny haitsika ino le sensin zany teny zany, fa atsika zany tena mahintsika mankalavitra tompotsika Allahu subhanahu wa ta'ala. Ino le teny basy zay andelaitsika androany? Teny zay fampiasainy zanak'olombelona matetiky. Tsy ino fa le teny zay andelaitsika androany al-ibada na hoe fanompoana. Al-ibada. Anjevantsika ino le tema zay fonosy ny ibada io. Ibada milaza de kan le tema ibada zany fanompoana zany au anaty al-Islam milaza fa hoe zany asa jiaby zay nataotsika ke io zany le zavatra nino nambesany Allah subhanahu wa ta'ala amitsika. Io zany le asa zay nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala atsika zay. Zay asa zany mamparavoravo tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala io antsoina hoe ibada. Zay asa mamparavoravo tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala. Na amin'ny alalan'ny teny zany na amin'ny alalan'ny fihetsiky zany io zany ibada zavatra zay. Dikan'izany ohatra asa anankiray zany avitanao le tandrona zay napetsika ny Allah subhanahu wa ta'ala amitsika zany eto amin'ny dunia eto ambony tany eto, io zany fa classifie hoe ibada. Fa ohatra ny haitsika volaniko le signification zany teny zany le FDB zay fonosiny teny zany atsika misantira fa hoe atsika manankaiky tompotsika Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayanao mahita fonao zany tsy lavitsy tompotsika Allahu subhanahu wa ta'ala. De ameko exemple atsika mba afatsika mahazo hoe karakoma le ibada zay amle asa zay ataotsika mamparavoravo tompotsika Allahu subhanahu wa ta'ala. Anaraiky paminany sallallahu alayhi wa sallam ta Madina. Izy ta Madina izy midika antrano izy manontany vadiny hoe tsisy sakafo, tsisy raha mety hohaniny mamitsika ato. Namba ny vadiny taminazy hoe tsika ne tsisy raha mety hohaniny. Nosary paminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niboaka antrano izy nandeha nitsakay kanino sakafo, nandeha nitsakay ka zavatra mety hohaniny. Io zany zavatra zay no mala amin'ny zanak'olombelona jiaby. Ohatra olombelona anankiray atin-trano izy tsy mahita hana hohaniny, izy obligé tsy maintsy boaka nitsakaka le sakafo na hoe zavatra mety nino hohaniny zany.
imaginetsika mba dinitsika hoe karakory mpaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, izy miboaka amin'ny lalany, izy mandeha amin'ny lalany anditsakahaka nino sakafo. Yatsika mijery zao te misy olo miteny hananiny ma izy tsy mijanona moské manao tasbih manao dua nino. Zavatsika misy olo miteny ananiny manao tsy manao dua anao tsy mangataka am Allah subhanahu wa ta'ala, nefa zavatsika mpaminany sallallahu alayhi wa sallam la izy tsy nahita sakafo nino izy niboaka nandintsakaka sakafo zay. Fa zay fa nisany ibada le fitsakarany zany sakafo zay satria nino zanak'olombelona besoin zay nambainy Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny zanak'olombelona nino mila mihina ke fitsakarany sakafo zay fa nisany nino ibada, nisany zavatra mamparavavy tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala. La mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy nanao hoe le fihetsika zay izy niboaka tam lalany izy miboaka andeha nanton'olo andije place mety azoany sakafo. La izy fa niboaka izy fanojy Abubakar radiyallahu anhum. La izy fanojy Abubakar tam lalany izy nantany Abubakar ya Abubakar, ino ma nampiboaka anao jo andarivariva ty, ino ma nampiboaka anao ya Abubakar? Namaly Abubakar taminazy hoe ya Rasulullah, za io ne mosary nampiboaka za jo ty za mosary. Le mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niaika tamina Abubakar nitsakayka sakafo mety andehoandreo zany. Eo tam lalany eo mbo mandeha fo nahita Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum. Nantany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tamina Umar, ya Umar amin'ny fotoana jo ma ino ma nampiboaka anao tiano? Namala Umar ibn al-Khattab hao mosary io zany nampiboaka za tiano nambana Umar ibn al-Khattab. Zavatsika amizay mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niboaka tiano mosary, Umar ibn al-Khattab niboaka tiano, ay Abubakar niboaka tiano zany andeha nitsakayaka nino sakafo zay. Leo to zany eo nandinika andavandreo tsika andia amin'ny sahaba al-Ansar, sahaba anankiray zay mipetraka ta Madina tao, monina ta Madina tao, antsoina amin'ny anarany hoe Abu Aitam. Leo farandreo andao tsika andeha amin'ny Abu Aitam tsofo misy zavatra mety hoantsika any na mety misy sakafo any. Leo fa nandia tamin'ny Abu Aitam, eo milalany mandeha amin'ny Abu Aitam. Leo navy tamin'ny Abu Aitam eo nidomindreo tranony Abu Aitam niboaka baka tao vadiny. Eo nantany ayama Abu Aitam nambarany vadiny izy lasa nandeha nangala rano sotroin. Fa neo ko miamby izy yambesany eo amin'ny jardin amin'ny lakoro zany izy. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam wa Abubakar wa Umar eo zany nipetraka taminino tam lakoro niamby Abu Aitam. Lefa Abu Aitam izy navy nambarany vadiny taminazy hoe amitsika ne misy vahiny navy ao. Nantany Abu Aitam tam vadiny hoe azo mavahintsika navy ao io. Namaly Abu Aitam namaly vadiny hoe vahiny navy amitsika ao ne tsy hiza fa Abubakar wa Umar ndreky nino ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam eo nino eo amin'ny lakotsika ao. Le izy nareny zany izy ravoravo izy falifaly hoe mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nandeha namangy zany anty, mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nandeha namangy zany tranony anty, hafaliany taminazy. Deka izy niazakazika izy nandeha taminino tamle lako zay niso izy nahita mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Deka izy niazakazika izy nandeha nangala nino, nandeha nangala antsindry ndraiky rano sotroina nandeha namezany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ndraiky Abubakar wa Umar ibn al-Khattab. Le fanazondreo sahaba zay mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nihina izy nambany Abu Aitam tamindreo hoe ambesa zany demony ya Rasulullah anio kazatsindriky mody fa ambesa zany demony bengy fa bengy boko hoantsika ito. Nambany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam taminazy ko bengy mbola mampinony kazavoniny zany ohatra bengy nino mbola mampinony. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy ninantsindry ndraiky rano zay de izy boko niteny amizay tamindreo tamin'ny Abubakar wa Umar wa Abu Aitam izy nilaza fa hoe ty zavatra zay nahoantsika to i le asoavana zay nahoantsika to
yimbola antonien Allah subhanahu wa ta'ala tsika yawm al-qiyama, mbola antonien Allah tsika zavatra nahoantsika zay. Ino rano ndraiky tamo zay. Dikana zay sakafo jiaby hoantsika vila fa io mbola antonien Allah subhanahu wa ta'ala atsika. Io boaka tsandony ino nandintsakaka sakafo. Dika zany mila mahambahitsika fa hoe le fiboando tsany fitsakayandro sakafo zay io fa niklassifie hoe ibada fanompoana. Le fitsakayandro nino sakafo zay satria sakafo zavatra hoanina zany io anisan'ny besoin filana zanak'olombelona. Ke dikan'izany fiboan'olo anankiray tsanazy fitsakayan'ny sakafo le filana zanak'olombelona zany io zany fa niklassifie na hoe ibada. Ay anisan'ny exemple fa io mba afatsika mahazo le ibada zay. Zavatsika andraiky mpaminao sallallahu alayhi wa sallam neka tamindreo sahaba piaradianazy ary niaraka tamin'ny vadiny antsoina hoe Aisha. Anisan'ny fomba ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam izy koa mandeha voyage izy tsy maintsy hoe miaraka amin'ny vadiny. Fa mety possible zany tsy hoe Aisha fo fa misy vadiny hafa koa arakaika le place zay andesany zany andianany zany arakaika nino zay mandeha amindreo. Ke tamin'io Aisha vosafidy araka mpaminao sallallahu alayhi wa sallam mandeha voyage niaraka tamindreo sahaba. Le fa namba na Aisha le zay nandeha navy taloha namba mpaminao sallallahu alayhi wa sallam tamindreo piaradi aby io tamindreo sahaba zay. Ndano mandeha loaloha mandiana no fa zay farafara ty zay janna tafarafara jiaby sahaba fa nandeha loaloha. Le sahaba fa loaloha namba na Aisha namba mpaminao sallallahu alayhi wa sallam hoe andao atsika ny lakosy ilomay zany atsika Aisha. Zava mpaminao sallallahu alayhi wa sallam ndraiky vadiny. Zavatsika karakoa mpaminao sallallahu alayhi wa sallam ndraiky vadiny. Fa io comme tsika joti ino malomlomaizanao ndraiky vadinao amin'ny village, ino manaovanao zany, ino dianao plage nao tokony makoany mijanona antrano niro. Fa zavatsika me iza mpaminao sallallahu alayhi wa sallam nambara tamin'ny Aisha nambara tamin'ny sahaba ndano mandeha loaloha zay marika baka fa le sahaba fa lavilavitsy mpaminao sallallahu alayhi wa sallam nan lakosy ndraiky Aisha nambara ni Aisha tamzay nan lakosy zany niwarako lavitsy mpaminao sallallahu alayhi wa sallam niwarako nino lavitsy izy. Andraiky nambara na Aisha koa navy nisy fotoana zay nandeha fa tafarafara taty nambara na Aisha za komansy fa nahazoazo vatana za komansy fa naventiventy de nambara mpaminao sallallahu alayhi wa sallam taminaka hoe ya Aisha andao ndraiky atsika ny lakosy eto. Nambara na Aisha zay va na lakosy koa zay ndraiky mpaminao sallallahu alayhi wa sallam zay na lakosy niwara mpaminao sallallahu alayhi wa sallam lavitsy zao. Boko nambara mpaminao sallallahu alayhi wa sallam taminaka ya Aisha ino revanche naka taminandraiky. Dika etsika jo mitovy samby nino matsinila tsika za tamandraiky iny dépassé nao fa za jo nino mi dépasse nao koa ya Aisha. Tamin'io tsy solony teny sahaba hoe ya Rasulullah anao tokony namaky Qur'an, ya Rasulullah anao tokony mbanana mpaminao sallallahu alayhi wa sallam fa mamaky Qur'an zay. Fa io fotoana zay hoe fotoana zay pitsahany miaraka amin'ny vadiny, fotoana zay hoe misy fankatiavana. Io fa nisan'ino anisan'ny tsara amin'ny ibada zavatra zay. Anao miaraka mikidikidy amin'ny vadinao, anao miaraka mandeha amin'ny plage miaraka amin'ny vadinao, anao miaraka tatsika mandeha milomay amin'ny village ohatsy ndraiky vadinao miaraka anao manao lamarche, manao fitiny, manao sport, anao miaraka ndraiky vadinao zany. Io fa nisan'ny ibada. Fa tsy fotsika mihevitra hoe ibada zany tsy tafiditsy koa zany fanaovantsika zany fotoana kaya zay miaraka amin'ny vady zay. Satria mpaminao sallallahu alayhi wa sallam mbola ampianatsantsika koa amin'ny hadith izy milaza fa hoe ohatsy lehilahy anankiray zany izy mihina boko izy nalainy izy nampihina vadiny, nataontsika nalainy zany le sotry misy hany nampidina amin'ny vavany vadiny.
izy voasoratra ka hoe olona nanao swadaka, olona nanao fanomezana. Swadaka maka koa mafaizantsika swadaka niany hoe fanomezana olona anankiray zany manitra tsy manana zava, tsy manakatao, na mety manana 500,000, manana 100,000 namezana olona anankiray igny. Na miteny hoe zany nano swadaka marina, na miteny imbada iny fanaovako swadaka fanampiako olo. Kenefa me paminao sallallahu alayhi wa sallam confirme mitsika aohatsy anao milaza fa iny swadaka fampinananao vadinao fona mba paminao sallallahu alayhi wa sallam fa voaclassifier anao ka nano swadaka. Dikan'izay milamamba amitsika ile fotoana iny fampinanao vadinao ifa tafiditsika atinino atiny ibada. Satria tsika milaza fa swadaka nisany ibada fanompoa, nefa koa paminao sallallahu alayhi wa sallam ampiantsika eto hoe fampinananao vadinao fona fa voaclassifier hoe nanao zany nino swadaka zay. Dikan'izany miboanao mangala fotoana mandeana am restaurant minana ndraiky vadinao, ataotsika atiny semaine, atiny 1 mois farafahatsiny 2 semaines, akaiky na tous les dimanches ohatsy zany anao miboaka ndraiky vadinao mandeha plage, miboaka ndraiky vadinao mandeha am restaurant mihina. Ataova karaha zay fa iny fanaovanao geste jiaby anao fa voasoratra amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka fa nanao asa soa zavatra jiaby zay. Pipitsatsika amin'ny vaditsika, firesatsika amindreo, fantoniatsika vaovao ndreo, fa voasoratra jiaby nino fa ka nanao asa soa, fa ka nanao nino fanompoana. Ka zay koa le asa ohatsy olona anankiray zany izy ni asa, izy nanao le asa zay nino nanirana Allah subhanahu wa ta'ala izy ataona amin'ny dunia eto, io fa voaclassifier ka hoe nanao fanompoana zay. Inna mbainy Allah subhanahu wa ta'ala atiny Qur'an وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال للملائكة لا تمتك الله سبحانه وتعالى لازم تمدو ملائكة زاو عندنا وتقولوا أمبنتان عندنا بتشنيني عندنا بتش. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة عندنا دفع السلطان كأنا أمبنتان. Sultan Allah subhanahu wa ta'ala ito mbuntan zina mbani Allah subhanahu wa ta'ala ina mzema le sultan zan ini zavchande tome izan me représenter Allah subhanahu wa ta'ala we mandim développer les dunia zaid mankacha les dunia zina nambelen Allah subhanahu wa ta'ala nino ampilatan awasula na kwezan ma chapa zavcha zewe zautina mismishona ndfasana Allah subhanahu wa ta'ala zambuntan eto andena zavcha tsara andena zavcha zenrani zao ande toko uliza msantia fa izi nino nanao ibada. Dikaya wacha ula na krezan le izi miasa izi maachapa zavcha zewe zatina mismishona fa Allah subhanahu wa ta'ala mga le asana kamfiasana za miasa mno na samna entreprise am zavcha mao sambiafo na jeko tsara 8 de tanaka na toko tsara 10 de tanaka hasanaka tsy naniko fahatano somsomek fa na toko tsara zany zin ifa voasoratra hoe izy ka nanao fanompoana amin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala. Tsy hoe midika hoe fanaovantsika fangatlantsika amin'ny tompontsika fa nisanino ibada zany na hoe le fanompoana zay fa ta le zavatra zay nitenintsika jiaby to io nisan'ny ibada fanaovantsika zavatra mampafalifaly tompontsika Allahu subhanahu wa ta'ala. Aika zay koa tsika ohatsy tsika mijey mpianatra ohatsy pianatra izy na mandeha l'école zany na mandeha amin'ny université na zay mitsakay ka fahalalana zay ifa tafidika atiny classification ambany finoana al-islam hoe atiny ibada. Satria olana anankiray ohatsy zay mitsakay ka fahalalana io ny classifier ny finoana al-islam hoe olin kaya nino famna ibada. Ina mba paminao sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan يلتمس في علم سأل الله له به طريقا إلى الجنة. حديث انتتيني أبي هريرة أمني بوكني إمام مسلم. من سلك طريق العلم زين أول زين ندين تشكاي كفعللانا نبوكا تشاناز ندين تشكاي كفعللانا ندين ليكول ندين نيفرسيتي ندين بلاسما وشامبيا فننتانو تشكاي كزن فعللانا زي ينبان الله سبحانه وتعالى نبان صلى الله عليه وسلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة أنك ما يفان الله سبحانه وتعالى نازي لالن الدين آتين جنة
dikan'izay fitsakayantsika fahalalana io kama ivan Allah subhanahu wa ta'ala mitsika lalina fidena atinjana ohatry olo anankiray zo andahaliny jiaby izy tsy nino izy mifoa haly manao vision satria izy angala bac angala BPC izy mianatra haly nino ndraiky olo anankiray izy mety nanino tahajjud mifoa mihaly manombo Allah io mitovy fo satria le olo anankiray zany izy nataony antony Allah subhanahu wa ta'ala fa voaklassifie hoe izy nino nanao fanompoana na hoe ibada dike fitsakana fahalalana satria nino zao zany tanana anankiray na hoe firenena zany io tsy mandroso ko tsy amina lalany hoe fahalalana atsika mijay tanana mandroso dika zany olo maro mianatra ke zao mianatra zany andevelope ande hoe apatandrika le tanana misy za zany vla fa io ny classifie ny finoana al-islam hoe anisan'ino fanompoana zavatra zay ohatry olo anankiray izy miboaka tsanazy mitsikaika fahalala maro sambihafa zany mandeha nino mandeha amin'ny école sy ny tafy vezivezeny jiaby i fa voasaotra ka fa nanao asa soa maro sambihafa zany izy aminazy na koa zany le fipitsipitsana ndraiky vady firesana ndraiky zanaka amin'ny fotoana jiaby fitsakarana zany asa zay anao zany miasa manaja asa io fanisan'ino fanisan'zany fanompoana zavatra zay ata matory aza fanisan'ny fanompoana satria ino anisan'ny filana zanak'olombelona amboarina Allah subhanahu wa ta'ala atsika zany matory mila torimaso zanak'olombelona io nambayana Ali ibn Abi Talib la zavany alohan'ny za mandeha matory zany ambaya mandinika zavany mandinika tomponaka Allah subhanahu wa ta'ala alohan'ny za mandeha matory nambayana ay Ali ibn Abi Talib izy nilaza amizay hoe le fifoazako nambayany zany ambaya kaya aminino le torimasonaka nambaya io kaya mitovy amin'ny fifoazako fo nambayana Ali ibn Abi Talib kaya koa Ali ibn Abi Talib izy mila mambaya amitsika hoe zaza mila matory ohatsy mila matory 6 heures de temps na 8 heures de temps par jour za mila mandry zay nefa Allah subhanahu wa ta'ala nambatsy zanak'olombelona jiaby aminino amin'ny torimaso mila torimaso mila matory zany le fatoriako amizay le fatoriako ina mbana Ali ibn Abi Talib zany le zamatu za mandinika ma Allah subhanahu wa ta'ala zao tia tu bonheur baka ifoazako marina be afako manompo tomponaka Allah subhanahu wa ta'ala zany zele fikasanaka de kanzele tu masunazi halin jab 6 heures de temps ndraiky 8 heures de temps yifan classifier iska fanatin fanompoana zany anatinino anatin le 6 heures de temps ndraiky 8 heures de temps zena tu yen jabi ifa vosocha mtob Allah subhanahu wa ta'ala nino aswava jabi le tu masu zena tonzan zezan ko ana Ali ibn Abi Talib le tu masu zena toni inamba mituva mnino mituvi amliwe izi mfofo izi mfoma ina ton izi manompo tompona Allah subhanahu wa ta'ala falifatu yen ko zan fitadavani ilen zan litandaka mba afani zan manompo Allah subhanahu wa ta'ala zente inchika tamvanalo amzay de kan litema we ibada we na we fanompoana zan de kan zane fanovano asa na ten na fieska mba afano maataka litandrona zay napetsika ny Allah subhanahu wa ta'ala aminao na eto amin'ny dunia zany na nino zay tandrona zay nilen Allah subhanahu wa ta'ala amitsika zany na koa zany amin'ny lafiny koa asa anankiray fanaovanao asa zany hoe asa zay nilen Allah subhanahu wa ta'ala asa zay mampahavoravo Allah subhanahu wa ta'ala zay anisan'ny nino ibada yatsika mje andia masna tena na kirai zena mbani Allah subhanahu wa ta'ala tenko ari qul inna salati wa nusuqi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika amirtu ana awwala muslimina nambani Allah subhanahu wa ta'ala tenenwe inna salat tinamai fa swalanaka inna salat wa nusuqi wa mahyaya li swalanaka li fahafatesako ndek li fanovako suna zan bibzan yuna tok nino ni Allah subhanahu wa ta'ala ay buko sina tamchkom zavta jab buko me inna ba Allah me buko wa bidhalika an amirtum yu zavatawe naniran Allah subhanahu wa ta'ala zao ay zao manitsi tena fawe
hoe ana awwalul muslimin azamany izy tena fa zany isan'olo pilefitra amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala zay dika le fanaovanao geste jiaby zay soalanao ibada niny fanaovanao son jiaby fafata io zany nino classifie hoe anisan'ny ibada zay dika zany le tema ibada kaza hoe le fanompoana zay kaza hoe limitentsika hoe amin'ny fivavana hoe soala fanaovantsika soala demisanandra fo tsy fotsika zany basé hoe le dekantema fanompoana zany amin'ny finoana l'islam hoe fanaovana soala demisanandra na fanaovana haji na hoe fanamoana swadaka tsy hoe kaza hoe limitentsika am'zany fa le tema hoe ibada zany vaste be fa tsika mila mahay ndraiky soala zany anisan'ny base ny diny anisan'ny base ny finoana zany soala ay nambany ay nino fondation diny zany koa io le soala fondation ny finoana zany soala iny nambany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam mpaminao sallallahu alayhi wa sallam zilaza fa hoe ny soala nambany io ka hoe colonne na hoe colonne mampitsangana le diny fa zeny olona mba nampitsangana ino diny zany zay va nampitsanga le soala zany izy ka nampitsanga zany diny zany fa zeny olo ndraiky va nanambela namotika zany soala zany izy ka nino namotika zany diny zany dika zany io nino anisan'ny ibada koa fa dika kaza hoe limitentsika hoe fezitsika bonetsika hoe le ibada fanompoana zany tavela nino tavela amin'ny fanaovana soala zay fa izatsika izy fa marobe zany anisan'ny ibada dika zany ana mety possible zany hoe mandeha plage miaraka am'vady fanaovanao zavatra zay fa niklassifie ny finoana al-islam zany ibada fandesanao izy mihina am restaurant anao fa voaclassifie hoe ibada fa zany ayakaika le nianao iny ma le nianao vakosti za mitady avavoany Allah subhanahu wa ta'ala anao vakosti vla anao fa voaclassifie hoe nanao zany fanompoana zay ana mety miteny zany de ngara tsitsioko zaho am plage satria za zany nisomary kajokajo nino fanaovanao zavatra jiaby zay mamparava Allah subhanahu wa ta'ala anao zany tsy mano zavatra mety mampameloko Allah fa zavatra mamparava Allah zavatra zay fa azonao hevitra tsara zay fangalanao hoe miala sasy fa zany sasany izy koa zany ifa voaclassifie hoe ibada zany le tema hoe ibada dika zany fa etsika zany le tema ibada zay sambia zany miezaka manao zavatra zay mampafalifaly tomponazy Allah subhanahu wa ta'ala zavatra hoe mba hoe anaovana manao asa anankiray zany hoe le tandrona zay ina Allah subhanahu wa ta'ala tsika lefa ny Allah ambony tany eto misy objectif khalifa ka hoe itonga dika tsika misy objectif zany tsika lefa ny Allah ambony tany eto le objectif zany tsatsaitsika atsika fanisany nino nanao ibada zay ka zay sy zay am manahika ndray والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صوت الحق صوت الحق صوت الحق fandaharana momba ny finoana islam izay atolotsy ny fianakaviam-be musulmane eto Madagasikara isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka amin'ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga sautul haq ny finoana islamo sy ny science sautul haq ny lalàna ara-finoana islam sautul haq famakafakana ny koroany masina sautul haq ireo petsabolana natao mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sautul haq ny tantara-piainan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azadino ary sautul haq isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga